On je bijel, a zove se Garavi. Ovo je Garavi, to je njegovo umjetničko ime, ali međutim, njegovo je pravo ime Siglavi Kanisa. Ima 11 godina. Zašto Garavi? Da, znali smo da će to biti čudno. Kad se uždribio, bio je crn. Znali smo da će izbijelit i da će biti fora. Ako mu sad damo ime Garavi, pa kako je to ime on bijel, a zove se Garavi. Da bi pripremili konja za jedno pokladno jašenje, treba okupat konja. 2 sata odvoji se dok se konj fino sredi, da sutra dan on bude kao plišani medo. Uvijek pod sedlo treba staviti posavlicu. Uobičajeno je kod nas u Slavoniji da se ispod sedla stavi punjavac. Punjavac je jednostavno ukras za konja. Kad vidite konja da nema punjavaca, onda je tu nešto upitno i sumnjivo. Punjavac ide sedlo, onda stavimo isto jedan pršnjak ovako čisto radi ukrasa. Kogod se mi sredimo, ukrasimo, vodimo brigu da i taj konj bude lijep. Svaki konj ima svoju oglavinu, svakoj toj oglavini mora biti žvala s kojom se upravlja konj. To je u stvari volan. Reš lijevo, on skreće lijevo, učeš desno, on skreće desno. I opet malo šminke. Moramo i našminkati, ovo je sada period kad se i konji šminkaju. Ona jedna pjesma kaže, mi bez konja ne možemo, to su naša blaga, nahrani ga kao brata, a teraj kao vraga. Vidite jednog konja i jahača, znajte da to vrijedi i da je to ono što tog jahača u stvari čini ponosnim i sretnim. Jel' tako, Garavi?